1. Barangay Kabanbanan, entry number 1. So, ma-start na guys. We have entry number 1 from Barangay Kabanbanan.
Wala to Ito, sa wala ka. Gano'n. Ano na ang barangay? Kabanbanan, no? Kabanbanan. Barangay Suay, entry number 2. Entry number 2 pa lang ni Barangay Suay. Barangay Suay. Entry number 2 from Barangay Suay. Number 14 pang Barangay Tooy.
That is Barangay Sual. Entry number 2, guys. Okay, guys, entry number 3 from Barangay Mahala.
Barangay Taraban. So, oil number 14. Iya, tidak, bebe. Kita tahu kung sino. Ano ba? Hindi na pag Number 4, Talaban.
Barangay Buena Vista. Yes, tapos ang suay, number 2, sila Agina. Agisan, wala pa.
17. Barangay 1 waay pa. Tooy, number 14. Hi, Nan Fred Atuon from Bacolod. Ang suay kagina number 2. Tapos na sila. Dahil kapila na mga number. Tapos na. Number 5 na. Ako taga Binalbagan, John Paul. Kadto di sa ako. Siya. Gani Ma'am Wendy. So una kontra na patasa o subong lantaw na lang gid kaya taga-perform. So that was Barangay Karadjuan.
Barangay Mambagaton. Tapos ng Mahalang, sa akin na number 3. Bali, ano ay pa? Mambagaton is performing subong. Agisan wa ay pa. Kapag ang judge mo nakapula ka lang makinig. Nata, baho-baho. Barangay 4 next. At sila sa likod. Saya mata na distansya na yun, kakirita. So that was Barangay Mambagaton, guys. Yes, tapos ng Talaban.
Karadyoan tapos naman.
Shout out sa mga taga Barangay Carabalan. So next to perform na guys, Carabalan. Lexi, thank you so much for 35 stars. Thank you again. 35 stars. Yes, Mark. Tapos ang Talaban. Nag-perform sa buong Barangay Carabalan. Thank you, good sir, Lexi. Yes, tapos naman Bagaton. Entry number 9 na siya guys sa Barangay Carabalan. Wala pang Barangay 1 guys. Wow! Dalan sa Carabalan. Dalan pa Carabalan guys. Kumakata ang Carabalan, ka-familiar na sa inyo.
So that was Sean. O, sa mga taga Barangay Tuda, guys, support niyo na inyong pambato. Tribu Dos. Mikey de la Cruz, hello. Barangay 2 Poblacion, guys.
So that was Barangay 2 Poblacion. So please guys, basta makasad ka mo stars. Thank you, Gid. Hi, Ma'am Jules Ann. Thank you sa 100 stars. Now performing, Barangay 4, Poblacion. Thank you again, Sir Lexi. Ay ka na. Thank you again, sir. Barangay 4. Barangay 4 performing subong, guys. Comment down below ano mambal nyo sa performance ka Barangay 4, guys. Comment ka mo be kung anong mahambal nyo sa ila performance. Hi, Sir JR! Sa mga taga Barangay 4, comment down below sa ilang performance.
From Aquarius Tel, good luck, Barangay 1 from Dubai. Barangay 1, Poblacion, guys. O, comment na to support your pambato. Comment down below guys kung anong mahambal sa performance ka Barangay 1 para mabasahan nila maglantaw sila. Rich, hindi ka agad mag-cheer di ha? Sige ba, comment your performance. Kung anong mambal sa performance ka Barangay 1, comment down below guys. Entry number 13, Barangay 1.
Oh, comment ka mo ba ka na namahambal sa performance ka Barangay Tooy? Iba sa ta later. Comment down below kung ano namahambal sila performance. Comment down below, guys.
Comment down below guys. Remember nyo guys. Barangay Agisan, let's go! Comment down below guys kung ano mahambal sa performance ng Barangay Agisan.
Watching from Payao. Hi, NJ Herolio. All set na guys, Barangay na Balian. Number 16. Comment down below kung ano namambal nyo sa Barangay na Balian.
Comment down below guys. Ano naman, balik sa Barangay Nabalian. Kataw Libakaw from Rina Cardinal.